Ogroman značaj digitalnom dijalogu srpskih i ruskih kompanija daje činjenica da je lično predsjednik Putin, predsjedavajući glavnog odbora u Rusiji koji se bavi digitalizacijom ruske države i ruske industrije, a sa druge strane predsjednik Vučić je najodgovorniji i razume potpuno značaj za digitalizaciju srpske ekonomije, za budućnost onoga što je potrebno u Srbiji. Rezultatom digitalnog dijaloga srpskih i ruskih kompanija bit će veći bruto domaći proizvod za sve kompanije, a pogotovo za srpske. To je veći izvoz srpskog znanja u Rusiju, to su nova radna mesta i ekonomski rast. I najvažnije, Srbija za sada odlično prodaje i šljive, i jabuke i druge proizvode u Rusku federaciju, ali želimo da u Rusiju izvozimo ono što je najcenjenije u svetu u Srbiji, a to je srpsko znanje, pogotovo inženjersko znanje.